Kangleipak Konjel Wing Bidi Punamapo, Ahan Maktada, Kangleipak Konjelna, Taram Nokcheri. Maitegi Mayokta Lanka Payauruba, Shamlan Paul, Suspel Order Tolak Padagi, Palibelenga Ashina Kuki Masung Maite, Miyang Manana Ying, the Ibagin Namada, Irang Horaktuna, SPG Office Police Station, the Tumjul Padagi, Control Town Wahana, the Tiar Gas Amasung, Rubber Bullet, the Chimba Kapki. Hangagi Dichataba, Hingshat and Mato, wherever Kuki Mashing Ashina. State government Ashigi, employee Wena, Emede Wena, Mantri, Minister Wena, Karigitamakta Lepa Kai Nabagi Iranga, Yaribano Habasha, Kuki Masashing Ashimakota Yaudre. Manipuri State Force Oiriba Mate Masashingna, Teneriba Landi, Narco terrorist Oiba, Landa, Kunga Pamadi, Kunjashing Bushoktanaba, Senaba Oina, Defense Downi. Aduga Kuki Masashing Aduna Lepak Tugaina Naba no may kapani. Wakan Munna Kantabangamba, Jibo Eram Labadi, Makoi Masana, Kangjaram Gadabani. Huran Bayaba posting the Huranba, Huran Bayada posting the Maitaba, Mibu Mina Makokta Nomina Namna Kapa Harpa, Makokta Japat Kanana Yanshanba, Shangin Namakokta Tidna Harpa, Migi Maray Kakpa, Mamit Kotokpa, Mangsham Linden Harpa, Lorak Padana Eko Jishu Krashki Machani, Lagi Machani, Hallelujah. Mashibu Kari Haribano. Adok Pajakra Jishu Krashki, Richard Chazat Aduna Koi, Kuki Karana Pumang Mang Tokpire. Aduga Nakal Amata so Amuk Hairi, Kuki minority da majority maintain Opire. Nare Ado, Sharu Yaw de Matagumna, Hayu, Nangu, Shau, Oi the Bakayana Paring Lengu, Madura Nakogi Napurta, Najatida, Kanaba Kayamuk Yamna Porkpage, Kayamuk Yamna Mangjabage Havado, Guideroi, Kanglani. Aigi Matangi Blokta, Shoy and Shamgani, Nakobu Karikidamuk India government and now Shaholibano Habado, Madame Pumaki among the Putoktuna in a Shabak Pakan. Akanba, Ashingba, Aiba, Sajahauro, Nakogi Matam Shilakle, Nakogi Anganman Numit, Amukana Tabang the Upang Naroi.